Lakhan ko truck Dwarbagri constituency angkang Rongtara English L.P School along athanbang kemesen lapen arnivang setami lokithan vera ajok school ahem araje klarbor sansido Karbenglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Education asai kamana dengdun detpen inglong arlok atok anu setami quality education paman lapnang jipumat hasi along tin school alongta humri damlo Lasonsi Rongtara English L.P School along setami Education EM Richard Tokbi kapin khara tengpen athanbang rajen rongpita methang asai cheklem pamisi school ahem setami klarbor sonsi dolo lapen lokechole amumara tum setami chari long pamilo athanbang rajen rongpi methang ahem kohorapen Rongtara an kilometer ner kep sosia jakke hilo setami methang asai kaike apor setami apora tengpen sai cheklem ponlo Okay, do lo kaita ni to running bomb lo bang ke masle tame ni to facility bang si han bomb lo tanang pipeda titi la litrin dang mo chen sa than lo ko building ki midan ni to hang bomb lo Dot purkha suli bolong la tung lo exam suli bomb tung del te somar bang andul lo 24 plus antela skor he makini ipp to la nang le lang ma no ma nang ni lang chu dom se content han ke pudun hai na pithasa ni tunge square ma si jo Allah ke ha 2018 ka na square pe daga committee to mama tang committee ke defending the president ke athanbang atumpen ke pachini ponthu ke school ahemalong kenangjia son penang andolang boundary wall barpi barsu ke dua hem school building lapen office room bang akenang sot dolang puta pachini ponthu president sir ase amar headmaster ase ketio moi janai diu aru ami jiman paru mane agbai loi goi aso aru den kiman ase student to 24 plus ase 24 plus teacher ke aru ami dujon teacher aso moi assistant teacher contractual midday meal to ketiba mane doi lok rice to ketiba natakile etu mane doi lok dia no hoy aru ketiba ani bolo subida hoy amar yato 3 kilometer distance ase aru pahar area ahibole bahut mane সমস্যা hoy ba bahut problem hoy etu gom pai ketiba mane dibon ware aru doi lok hot একদিন দুদিন মিস যায় আর আপনাদের ইংলিশ পড়ালে আসামিস পড়া যায় ইয়াতে মিডিয়ামে আমরা ইয়াতে ইংলিশ মিডিয়াম News report Karbenglong live